Henry Jones yw'r chrymanu ddiet. Venables! Mae fewn! Mae'n gol! Mor syml â hynny. Henry Jones yn creu a'r capten Chris Venables yn cael gol gynta'r pnawn neu gol gynta o'r tymor. Chydig o le i Southam Hales, lawr y dde. Os na gyfle o'r diwedd i'r Barri, John Hood, gwaith da, mae mewn yn gol! Jonathan Hood sy'n dathlu. Mae'r Barri yn ôl yn y gêm yma. Mae col i Southam Hales y cefn o'r de. A Jonathan Hood yn bwrpasol yn benderfynol. Mae yn y gol, un yr un. Twrai. Hood. Stuart Jones sy'n ei ddeliad o hon. Os yw yn ei ddeliad o hon. John Hood ddim yn stopio am eiliad. McLagan. Roed ochr. Oedd hi'n gyfle reit ar ddiwedd yr hanner cynta, a mae McLagan yn gwybod hynny. Reit ar ddiwedd yr hanner cynta, ffrai dros y bil. A mynd am y gol! Am gol! Wel, am gol i'r Barri. Thomas Fry, croeso i Barc Jenner gyfaill. Croeso i uwch gyngred Cymru. A mae wedi tharo hi yn berffaith. McLagan yn codi eto. A'r Barri yn bygwth eto. Twrai yn erbyn Miley, chydig o lew hun. O, mae fe'n lond llaw. Dwi'n meddwl am hynny, Green nawr. At Hugh. Dim llawer yn y canol. McLagan! Mae fe'n cam sefyll. Kane McLagan yn cael ei droed iddi. Ond y Llemanwr yn dod ar dathlu i ben. Fe allai fod yn 2-1, cofiwch. Greening. Southam Hales, mae hwnna'n hwyr. Sean Smith, mae fe wedi cael cerdyn melyn, Sean Smith. Mae hyn yn mynd i fod ddiddorol. Bant o fe. Cerdyn coch. Yr cefnwr chwith. Sean Smith. Mi oedd hi'n hwyr. Dim ymheuaeth am hynny. Evan Horwood newydd oedd y cae fel eilydd. At y post yn pellal efo Venables yn taro eto. Pam chi angen arwr, pam chi mewn ar gyfwng, galwch am Chris Venables, mae wedi gwneud i eto. Dyn nhw'n wedi bod yn y gêm yn yr ail hanner. Ond mae Venables wedi codi. Greening. Y tîm cartre Greening at Green. Llywir enfys yn amlwg yw Green yn gallu creu. Drew Ffoia. McLagan. Gol! Mae'n gol! Anhygol! Mae'r Bala yn ganryll. Mae'n edrych am wedi taro braich Kane McLagan. Mae'r Barri yn dathlu. A mae chwaraewyr y Bala yn benwan. Mae'n ymddangos bod yna gerdyn cwch arall wedi ddangos fan hyn i Evan Horwood. Pearson. Dyn nhw'n gallu croesi'r hanner ffordd ar hyn o bryd. Venables. Hwna'n drosod, gwedwch ar Venables. Dim yn ôl y dyfarnwr. Twrai. Mamadou Twrai. O, mae'n gerdyn melyn i Chris Venables. A bant o fe! Venables yn cael cerdyn coch hefyd. Ac yn cicio'r bel i ffwrdd. Mae hynny'n crynhoi pnawn y Bala. I just think that the lads sort of, adapted and acclimatised, and we tried something a bit different today, and I've got to give my lads credit for that. I think it's a really sloppy goal. In fact, both sloppy goals for us to concede, but I'm just delighted, really. They had to show character from going 1-0 down early on, got themselves then back level, got a great goal through Tom, and then later on conceded a bit, so we've had to show character again to win the game. So, as a manager, really pleased. I can't comment on the referee, really. I'll watch it back. And over the years, with me being in the Welsh Premier, I've made mistakes and said wrong things to referees on days, and I've got the number of the referee and phoned him direct, and I've apologised with incidents that I got wrong on the day. So I just had a chat with Nick, and Nick said that if when he looks back at it and he sees the handball, which I think was handball, but Nick was in a better position than me, he said that he will ring me up and apologise. So if he's man enough to do that, then he will ring up and apologise to me. If I'm wrong on the handball, I'll ring him up and apologise. Da ni methu really pwyntio bysedd ar neb, da ni'n gorau sbio ar ein hunan. A da ni'n gorau regrwpio i training wythnos yma, ond fydd o'n gollad bod ni wedi cael y tair cardyn coch.
ond gyda ni sgwad da yma, so ni'n gorau sbio ar gêm nos fe'n arwan a reid hwn tu ôl i ni. Looking forward to the next game, Friday night, live on S4C. At Llanelli, there's a blast from the past as well. On top of everything going on in your life, there's a baby on the way. Due any day. Will we see you in Llanelli? Yeah, hopefully so. Hands due on Tuesday. So who knows what's going to happen. You know, given the balance of today's game, it could have happened today. But yeah, we'll be there on Friday and look forward to it. And, you know, Llanelli, Stebo, under lights, live game, great.